dan, dragi prijatelji, dobar dan, budući poslovni partneri. Pozvolite meni da se predstavim. Ja sam Eleonora Gašpar, živim u Zagrebu i ovog trenutka željela bih vama reći par stvari. Naime, zašto ja sada stojim tu ispred vas i zašto ja vama pokušavam nešto reći. Ja se bavim mrežnim marketingom, konkretno radim sa firmom Swap. Firma Swap to je austrijska firma koja razradila proizvod koji služi umjesto pegle. Zamislite sebi, evo ovdje trenutno ja sam stavila lanenu bluzu koja je izuzetno zgužvana kao što vidite. Međutim, ovaj proizvod firme Swap, ovako on izgleda, ovo je sprej kojim ću ja sada vama ispred očiju ispeglati ovu bluzu. Kako? Vrlo jednostavno. Znači, ova bluza bila je oprana, osušena i ništa nikako nije bilo pod peglom. Znači, nije ispeglana. Sada ja ću vama ispred očiju ispeglati ovu bluzu, barem djelomično, barem ovaj dio sa ovim sprejem. Ajmo probati. Zato nama potrebno malo protresti ovaj sprej, nanijete, ali trenutak molim, da bi efekat bio malo bolji. Sad ćemo mi to još malo više zgužvati, da vi zbilja vidite kako djeluje ovaj proizvod. Evo, ja se nadam da sada izuzetno dobro se vidi koliko jako zgužvana ova bluza. Znači, ovo je 100% lan. I ajmo sad vidjeti kako mi možemo sa ovim proizvodom, sa ovim sprejem jednostavno izglačati ovaj dio koji je zgužvan. Protresemo, nanesemo, ovako posprejemo, jednostavno je. I šta radimo dalje? Ništa posebno. Rastežemo uzduž, znači malo uzduž i malo popreko. Ja se nadam da se već vidi da ovi dijelovi koji su bili posprejani ovim sprejem da se izravnavaju. Pogledajte. Jednostavno ispred očiju vidi se djelovanje ovog spreja. Gledajte, prijatelji, pogledajte koliko je ovo dobar proizvod. Nadam se da se dobro vidi. Ovo smo mi ispeglali uz pomoć ovog proizvoda firme Swap. I zašto ja sada vama sve ovo objašnjavam? Vrlo jednostavno. Firma Swap traži poslovne suradnike, fizički i pravna lica koja znači mogu raditi sa ovim proizvodom. Ovo je bilo za sada sve. S vama je bila Eleonora Gašpar. U sljedećem videu pokušat ću vama predstaviti marketing, znači mrežni marketing, sistem po kojemu radi firma Swap. Hvala.